Ni wirigiro bwakwa mutegeri wa Weru TV muthenya jwaku ni jwagirite gankugwate ugeni ikiri nteto cietu thaa mugwanja oni mbitagwa Dorcas Wakaria. Arimi ba kimera kia majani kuma kaunti ya Embu benagia gukenera nyuma ya kuongerwa marija kimera kiao kuma chiringi 25 mwanka 30 kirio kiro. Bobu meni na witikaniria gatigati kaerekeria ba factory cia majani cia Kathangarire, Mungania na Rukurire kiri mucemanio jurejo giteri kiri factory ya Mungania kaunti ya Embu. Akiaria Enos Njeru uria ni mumemba wa bodi ya KTDA Zone 6 augete twarire regeti kona arimi ni bagukuranwa na Kenyamara gia gwitia kwa ngarama ya uturo. Riboti tukwambirwa ni mwandiki nteto wetu Rita Mwaniki. Arimi a manjani akuma iganda cia Rukurire, Mungania na Kathangarire iria ire thiini wa kaunti ya Embu ni magokora makigwata mbia makiria kumana na urimi uyu wao. Ni mongereretwe ciringi 5 ni iganda ino ciao vale riu makagwataga ciringi 30 kuma 25 wa mweri vale kiro iria murimi akethete. Wamuri uyu vitukitwe ni directors a iganda ino ithatu vale marae na mucemanio mwena wa Rukurire. Ni tuthie tugikaga uguo tondu ni twaugite kiraniro gietu ni kuona ni twaruta murimi ukombori uria ambiririe kurivwa wa kiro na ciringi 2 tugaguthie uguo tuthie tukiona turathie tugiukagirira ikio kingikora kigikeno gietu ta tongoria na tarimi uguo enegene rire ringi gauka either kuma mwena uria ringi gauka mone arimi yao matiganene na aria ingi andu matigecirie company ni waciganane. Company ni riva murimi gikuringana na uria marabota gwikatia kuri kana kwendia manjani mao na kire maranya. Na varia arimi mamukirite ikinyo riri na gikeno kuona marauga mbia ino ikathie vanene kwagirithia miturire yao. No ati wana kuri uguo ni marenda fertilizer cia manjani ciukage tene riria kwina mbura makavotaga kumikira tene na niwe mongerere kiro ciao wata uguo mbia ciao ciongererekete. Ino ni gututeria muno nundu taru mbere nicio turatinegwa fertilizer na tugatinwa sesi na tugatinwa maundu ma mengi koguo ni turakenire nundu cicingithite icio 5 ni kurwamira mwena ucio twendi tukaresa irungi mundu munemega turongererwe mbia cia manjani cia mweri na ngacokeria ngai ngatho nundu uguo turekirwe na ngauga kambuni ya KTDA negerie muno wana thirikari igerie muno maturetagira batese bindere yagirire mathikana kwina mbura tondu tatu anatwongererwa mbia tutina kiro no gutina fertilizer. Mwenari wingi arimi aya marenda thirikari kunyivanyivia magoti maria matinagua ma manjani na maria macungagirira o kugwata mbia nini muno cia bonus. Mere thirikari inyivanyivie ugoti uria matinagia wa manjani tondu ni tutinagua ugoti munene muno na magoti mengi nigetha tuvote gukinyagirwa ni kindu kiega. Enyivia magoti ma manjani na tutige gutinagirwa magoti ma manjani tondu ya kuria na guti kindu kingi twina kio koguo mabote gutunyivanyiviria na nikenda tubote kuthie na mbere na thikari tie gutukanyiriria na nio thikari yetu gutivene tungiwete yetu. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Sako iria irendene ya kaunti ya Meru ni bakuromba thirikari igwatanire nabo kiri kuona arimi ni bakwenekirwa na muno bare bakujukia mikobo interest yao moroto jiri kuona ni bagukurana na Kenyamara kiria bethirite bagikurukira gya kumaga uturo bakiuga baingi ba amemba bao ni antu bare bakujukia loan na bare arimi na ni bugutwe konto bubumu kuria loan ciao. Komenya economically thiguru yetu teka antu ba kukarabu bwega na mantu jaja tija kuretwa ni muntu chabatu pati eje ebore ndeje tubara bengi twirigagira urimi bwa area na horticulture na nande nukuona tonto bwa weather changes kutoka ari na ngai kungana na iko kwena changamoto cha murimi uria arajukitia roni against production na karia na tumutagete tukuona tumwete becha kiwango fulani nikenda kwamba kuria kigena kina o mweri production yeweke na ma ro ni gutuma ikarema ku service kauria kukari bango ewe thirikari bakarathi bakathia strategy mubango jo mwega na rera twetirwa itwa itwa bare nya twe input tiao
miambere bakarite ndeba the strategies na tutina our input ede bako to support non to bako eja na thirikari ne kumba gweta gatwa mbecha china interest rende 1 digit interest era thirikari yugaga keja na mbecha 1 digit ikuga percentage yo era bako bwa igakuruka digit ije kuga 10% gwitia 1 digit 9 point something kwenda ndiguru aja na ndi jumu bango jora thikari endete kuthithia na ino tukwaraniria kenda bomba kuturetera mbecha iji nikenda ikomba kuguna customer wetu na wananchi wetu. Of course icio cie mashinani na icio ikumba gukinyira wananchi kiri njira iria rahisi kabisa na nontu bontu bubu ndindiromba mono thirikari yetu mbeca iria kwejana mono ja mbeca cia nyota mbeca cia enterprise fund yombe kwejana gukurukira SACCOS nontu SACCOS ikomba kinyira amemba baingi na pia interest iria SACCOS igu charge kiri members indi guru nkuruki ya financial institutions iria. Mutongeri wa Nthuki Mbithi kuma Tharaka John Israel na gwetete wega bwa Nthuki Mbithi kuritana mantu jegi mbogita na mathina jerejeja na giano ntubu augite baingi baritonya thina ineje ni kwaga umenyo akinyiria bata yao kwaragirwa na kinya gutarwa agitene ukau na gwetete bamwe batonyaga kire mitugo eje no ntukinya bwa kuthingatira uria bakona kana na mugambo jachomba pia pressure nendekithitie baria bakagwatikana bagitumira mbogita wikagwa kire ikarobia kubagi Ridhia nikenda baikurana na mitugo eji riboti thuraniri ni Paul Wakabithi. Mutongeri wa Mbithi kumanteretia Tharaka bwana John Israel akireno ritia Mbithi baraba thungirite kire onyu na utumiri bwanda wa ciambogita gutigiri bakwibebaniria buruna ontobobo ba youth Batharaka Nithi, youth Batharaka na youth wontukora bali bonde Kenya. Tafadhali kenda muntu omba tuika productive. Nikenda tumba gutedia ntora cietu, nikenda tumba gutedia family cietu, nikenda tumba gutedia migango kinya ino yetu na nikenda tuigwa twina future ya kunguru the next economy era Africa ego anticipate I mean kumeona by 2030 kana 2063 vision 2063 Africa na ratoka ego twin drug free na okegwe tutautumira ndawa cia kurebia tafadhali na wasi wana youth tutikegwe tugitumira ndawa cia kurebia nikenda okegwe twina mathugania maguteria migongo yetu nontu ria tukambiria kunywa into bingi kana ria tukambiria kuthungira into bingi maiciria ni metu maiciria makathuka na tutituika productive na ntura cietu tutiomba uchikaria miyi yetu tutiomba kumikaria ona kana mugongo wetu tutiomba kuchukaria ireta njira ya kunyithia ndawa cia mbogita muno kirimbe Mbithi Israel na tareretie muntu agwatona gintu tabangi muntu agwatona ndawa cia kurebia ta heroin okegwa kingiro mianke mingi na ingwitigia youth okegwibu enunio njira youth tugatiga kuthungira mitugo teno nike muthia tongeria baba Mbithi kumanterino cia Tharaka boritia Mbithi barabange gutigiri bakwibunga na ikundi bia kubaguna ti kundi gake bia kubathungagira kirindawa ino kira urevini ntu bako tuika idol it's nice bakomba kuwa bagi provider wa wera na gachunguza kiini bino tu bakomba kuwa bakithungia dene dawa cia kurebia it's good bakaira wenyari centers bakomba kuwa bakiarirwa nikende bagatetheka na nyanyuma nimesha mao makomba kuwa magichenchia na barabange nabo bakona yudi wenza bakinywa it's good bakabarageria bakomba kuwa bakini maoneria tibo ya kunywa ndawa cia urebi ntu tibenyangiria maisha mao na bakenyangiru kiroto kiao ngimbo kwa youth influence ira youth mwana baba bayo batakubanyo bali batakumenya takio bazara kwa ranyuira ndikia kire ikurigia banywa na kubathomithia na tukirithom bingi mono biantu alo youth bakathomithia antu babangi ne education tubakwenda ngiripotera Weru TV kumantere cia Tharaka Peter Paul Gwakabethe Gukora ni gintu kionekaga na aga muno kiriana banini boni onto bwithagirwa bugichumbura aciari ke mathuganio na kinya ana babongwa bakethirwa bagichumbuka na aru akire kuria mwana na gitari na gugutariria na ondene uria ukonie kugita riria muciari arona mwana wawe ambiria gukora.
ndira kwaria mantu jegie gukora kwa ana gukeja kutha kwi gintu kira gituma ana mono baikwe cibitari ni gintu gitawa cough kana gukora na baba ingi ukeja kuria kira gituma akibaikwe cibitari igukora na ambuge mantu ja gukora kwina gukora gukwingi mono mwana no ndira ikora kana untu bwa viral no mwana na viral infection igatuma agakora mwana kuno ethero ena bacteria infection chabo tuga mwana na pneumonia mwana no ethero aikora no ntu bakwethora ena ibara bibi twetaka bronchiasma ibara bi allergy eba mwana na allergy mwana no akore no ntu bakwethora ena TB na thaiji TB kiriana ingi mono na TB nayo imurimo jongiana bagukwenya TB na batikomenya kai TB ebajetie na nkenda ikuga uju nkenda kwariria mantu ja TB mbuge atiri TB murimo jureo TB tekorogwa ntu babengi bauga mwana kwethora na TB kana mtu kwethora na TB karogi kana ategibo thuku utegintu ja kiu mwana kugwatwa TB ana mono babigwata kuma kire antu banene mono ibo bagwatithagia ana TB na ukeja kwithirwa gwaku kwina muntu karaikora mono na mbuge ujo no ntu TB era nyinge yumanagia mono na antu banene na ria nyinge urethera yumania na either guntu antu bokara bainyanite antu baingi kana mwana gaita TB kiri antu banja ukeja kwithwa kwi muntu we kwenu na gukaraikora mono nkurukie biumia biiri kona muntu agutirito akunywa ndawa kunywa moxil na no akaraikora ndingenda kuria atiri antu bau banene bonde benja chieto bokora na muntu na akorete na no ei antibiotic ndawa ja moxil no nyute azithromycin no tawande kiranda wa daktari chiokora uwe muntu munene na no karawe kora gintu kia mbere uwe uri ugwatikire ana beto bande miaka 5 konde ngenda kuria antu banene please babu bugwikirana baraba inge ugwatine nontu bobo bwagwatithia TB please antu banene itwite tuthimwe TB ni utheri na ina ndawa ni utheri. Number 2 ukeja kutha mwana uju agutiritwa na atekobwa na ikwinya hospitali etano askirinwe gaitwa makorora muntu kana gatomba gwita makora kagaitwa makora na kuma au makora ja thimwa mwana ategekana ethonekana na TB nukeja kutha mwana gutiritwa rambere raja iri raja thatu na nukona mwana uko atekobwa kibara please mwike cibitari cha thirikari nete athimirwe gikorora nete aringwe inya x-ray kibara ionania tha mwana oke na TB kinge nakyo ngenda kuga uju mwana ambiria gukora aciari tutige kugurira na ndawa cha gukora ntu baba ingi bwitabo kabagurira ndawa cha gukora no utikumenya ikibara kina gani mwana nakyo no thoi allergy nayo no thore kibara kige omba kuthora inya pneumonia nayo no kuthora yomba kuthora itimbira tukwarairia no no kuthora kibara ki viral nayo na gona ndino tere kugura antibiotic na mwana viral cough nayo na viral cough itekwenda antibiotic kingi nakyo bamwe betu purita tukagurira ana ndawa icha gukora cyandiki cough syrup ndawa yonde yandiki cough syrup ikaewa kimwana utikijite miaka 2 nontu twana tunini nya tugakora tutumba gwita gikora twana tunini twa banda awere gutetheria makora ja kauma na batiumba ngurita na ndina atagukarawa makora jara jaumaga ciata cha kaigara maurine cha kaingania kibara kia mwana na mukuma au mwana ora gikukia mwana no kiumania naye na gukundwa cough syrup ki mwana utikijite miaka 2 ko ndingiria kuria aciari bonde atiri mwana ukwambira gukora ukona mwana ukora na arua na akora ruju mwige cibitari etana ategwe imbi utumetho aikora na kuma au akomba kwewa ndawere batikirite na mwana wetu agakura bwega ko please itotige kugurira ana ndawa ciokora chemist. Ni bwega mutegeri wa Weru TV no ntuba gwitana mbere kuthingateria nteto cietu thaa 7 ukathiora mutambo gatucokere nyuma ya kagita gatekoraja twite na mbere na nteto cietu.
thugania gwita cukuru kienda kuthomera undagitari thuganire gikeno gia kuja muritwa cukuru ikumenya gwitana na kuonania mantu tareria yukurugurira mirango ya muturire no gakarabwega na bangi aja utekuringa ndari ngugi ya undagitari yambaire na kumenya programs iri gwitania na kirio kwenda cukuru ya undagitari ikuonia rito gwitania bwega na ngugi ewe utungata bwega na mwajia kanganiro ikurigito indagitari utekuchetha karata na uturo bwawe nontu na kumenya uria kugita aja inyoga keno kithoma ukamenya talanta na interest ciaku na ukenerora kugwita nontu kithomo tikuga uturo bongi abo karungama. CEO MD of the year, the winner, Dr. Benjamin Ikenye. Jata ijoke theraja Imperial College of Medical and Health Sciences ujokane bwa January 2026 ibwetete na mbere campus yetu Thika na kinya campus Njero Nakuru nonto bwantete nkuru kito ringire thimo namba 0719223223. Imperial College of Medical and Health Sciences, committed to professional excellence. Welcome to Imperial College of Medical and Health Sciences. Karibu Golden Pillar Sacco. Together we prosper. O kiroto nigitagia kugwatiro na kwigikwa ura kubatere kenda kiujurana o ikinya rionthe ire batere kubangiro bwega na nikyo aja Golden Pillar Sacco twigika mibango yaku na kumitwikithia ya umithio igwatire niro niro gikundi kienu kana group loan na mainde kumija muthithu jwenu bwajweka nyuma ya mweri jomwaki na mari ni jamwanka mieri 18 ki aja Golden Pillar Sacco no igwatire salary loan na mainde jatantutu ja muchara jwaku na kagita kurea ni mwanka mieri 36 nuku banga kugura ngari asset financing yetu nirungamaira 75% ya maguri jangari no gatumira logbook yaku ja security na guti garanto kwendeka development loan ukona mwanka mainda jana ja muthithu waku arimi beria nabo iba kuguneka nene na maziwa loan nabo arimo batie si iba kuguneka na rondwa 1% interest o mweri na marine mwanka mieri 96 arimi bakawa nabo iba kuigwatira coffee advance na nusu ya marija ukabere na gutina guarantors kenda kugwata nteto nkuruki riongera rwangirwa turarunda rure yakwinagwe kana uturingire thimu kurukira 0702140140 kana uriongera mutandao jetu netu www.goldenpillarsacco.org. Golden Pillar Sacco, together we prosper. Uko ready ku entertain? GoTV inakupa more shows. Juu wewe ni wetu. That's right. More movies. Yes. Jackpot. More cartoons za watoi. Of course. Na more futa. No doubt about it. Habari ndio hiyo. Tunakupatia more. Girl, that is so true. Exactly. Lipia package yako tuko upgrade to the next package on us. Yes. That's good to know. Mama Kanana, miuzi yako unga. Unga yangano faster. Madhe, kama kawa. Ala, bona huo? Wow, usema ndio siri. Siri ni unga wa Nice ambao ni 100% extra premium. Na si bei yake ni bora zaidi na ni nafuu. Pia Nice Extra Premium walituzwa kwa kuwa premium nambari 1 kote nchini. Kweli, unga ambao ni 100% original extra premium. Nao unga wa Nice Extra ngano unakupa mandazi, keki na chapati nyororo na tamu. Nao mchele wenye ladha tamu na harufu ya kuvutia ni Nice Pure Pishori kutoka Nice Rice Millers, Mwea. Nice na Nice Extra Premium. Egwa muciari uri na kumakane kwithirwa mwana waku atagwatire grade ya university kana ire aringiriria ukamaka kaire nonto PMTI ire aja kumutetheria gukinyanira iroto biawe aja cukuru yetu ni turitanaga utiabwa hospitality gutetheria mwana waku kuona ngugi ata Kenya na Kinyanthi goro ciaome turiongere na arwa wigwatire utiabwa gukurugurira mirango ya Kendegoro na nkuruki kwigwatira mushara jwa dollars turiongere obishine yetu ire ire town ya Nkobo are kware Heritage Hotel kumenya mantu nkurukiringa dimogo kurukira 0706 590 366.
Wazazi, mnashangaa mtawapeleka wapi watoto wenu kwa kutoka Africa iko locked on Weru TV. Weru TV is now shining beyond borders across Africa, Kenya, Tanzania, Uganda, Rwanda, Malawi and Zimbabwe on Azam TV channel 342. Africa iko locked on Weru TV.